Lep glasbeni pozdrav in dobrodošli na portalu igram.si. V tej lekciji se bomo naučili skladbo Moj očka ima konjička dva. Pa če vam sprva samo zaigram, kako skladba zveni. Takole. In sedaj, če gremo zopet po počasnih korakih. Meh obrnemo za notri. Base igramo osnovne tri. In zaključek notri z basno fineso.